I evo ponovo vašeg omiljenog fitness žabca. U današnjem videu pričat ću vam o verovatno najtvrdoglavijem mišiću na ljudskom telu, barem kada je hipertrofija u pitanju. Pretpostavljam da idete u teretanu čim gledate ovaj video. Ili ste nekada išli te vam je potrebno malo motivacije da se ponovno vratite, pa ste zbog toga počeli da pratite moj kanal. U teretani ste mogli da sretnete razne likove. Od onih što idu tamo samo da bi okupirali bench klupu, uradili jednu seriju potiska i zatim napravili 14 selfija, pa sve do onih koji vrište poput životinja dok treniraju, dižu ozbiljne kilaže i bacaju tegove po teretani dok se vlasnik teretane hvata za glavu i smišlja kako da im na kulturan način doživotno zabrani pristup. Ovi ljudi koje ćemo danas ogovarati mogu se nalaziti u obe grupe. Ukratko, to su ljudi koji imaju pileće noge. Kada se kaže pileće noge, pored mršavih kvadricepsa još češće se misli na listove. Ti listovi, upripastili su figuru mnogima. Zato ćemo danas malo govoriti o njima. Neću biti neprijetan pa reći da i ti imaš pileće noge čim gledaš ovo. Ne, pretpostavit ću da su ti listovi ok, ali da bi samo da svoj trening listova podigneš na viši nivo. Onda si na pravom mestu. Odgledaj video do kraja i ubuduće ćeš znati da izvučeš maksimum iz svakog treninga listova. Ne, neću ti dati neku magičnu vežbu koja je nekim čudom bolja od svih drugih vežbi za listove. Dobit ćeš jedan savjet, i to naučno dokazan. Jedan, ali veoma vredan. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Za početak malo teorije, znam da to obožavate. Mišići lista predstavljaju izuzetno važnu grupu mišića jer učestvuju u hodanju, trčanju, skakanju i gotovo svakoj aktivnosti koja uključuje kretanje. Zbog svoje građe i funkcije, listovi predstavljaju jedan od najizdržljivijih mišića pa upravo zato njihov razvoj može biti izazovan, jer zahtevaju specifičan i dosledan trening. List čine dva mišića. Prvi je dvoglavi mišić lista, odnosno za vas koji više volite latinski, gastrocnemius. I to je mišić koji se nalazi direktno ispod kože, odnosno onaj koji možemo da vidimo i opipamo. Drugi je listni mišić, odnosno na latinskom soleus, i to je mišić koji se nalazi ispod dvoglavog mišića. Glavna razlika između ova dva mišića je to što dvoglavi mišić lista prelazi preko dva zgloba, odnosno preko zgloba kolena i skočnog zgloba. Za razliku od njega, listni mišić prelazi samo preko skočnog zgloba. Ovo bi trebalo da znate jer može uticati kod izbora vežbi, odnosno kod vežbi gde je prilikom izvođenja noga savijena u kolenu nešto više se aktivira soleus, dok se kod vežbi kod kojih je tokom izvođenja noga opružena više aktivira gastrocnemius. Glavna funkcija mišića lista je onaj pokret koji dobijamo kada se podignemo na prste, ili stručnije opružanje stopala, ili još stručnije plantarna fleksija. Gastrocnemius je veći i kao što ste već čuli spolja vidljiv mišić. Oblikovan je poput dijamanta, sastoji se od unutrašnje i spoljašnje glave i pretežno učestvuje u eksplozivnim pokretima. Soleus, sa druge strane, nalazi se dublje i aktivira se pretežno u aktivnostima izdržljivosti. Kombinacija ova dva mišića omogućava ravnotežu između snage, stabilnosti i eksplozivnosti. Slabi listovi mogu dovesti do problema poput bolova u tetivi, lošije posture, smanjenih sportskih performansi ili u najgorem slučaju pucanju tetive. Genetika igra veliku ulogu u izgledu i veličini listova, kao što ste mogli da pretpostavite ako ste pogledali moj video o uticaju genetike na vaš fizički izgled. Ako to još uvijek niste pogledali, link do videa je u opisu ovog klipa. Neki ljudi prirodno imaju duže tetive i kraće mišiće, što otežava vizualni razvoj. Drugi, pak, posjeduju kraće tetive i duže mišiće, što omogućava veći potencijal za hipertrofiju. Iako se genetski okvir ne može promeniti, pametan trening može znatno poboljšati snagu i izgled lista. Pa da pređemo na trening. Što se treninga listova tiče, na vašu sreću, nema previše izbora pa samim tim ni prevelike konfuzije oko odabira prave vežbe. Rekao sam da je glavna funkcija mišića lista opružanje stopala, odnosno podizanje na prste. Pogodi onda koju ćeš vežbu da radiš. Bravo, pogodio si, radit ćeš podizanje na prste. Što se te vežbe tiče, naglasio bih da postoje dve glavne varijante i nekoliko manje bitnih podvarijanti. To su sedeće ili stojeće podizanje na prste. Za ove dve vežbe postoji više mašina, ali poenta je ista. Podizat ćete se na prste u stojećem ili sedećem položaju. Ono na šta treba da se fokusirate tokom izvođenja bilo koje vežbe za listove je da vežbu radite sporo i da se posebno fokusirate na ekscentrični deo pokreta, odnosno deo kada se spuštate. A sada da pređemo na ono glavno, odnosno na ono zbog čega ste i kliknuli na ovaj video. Bez brige, naslov nije clickbait, dobit ćete ono po šta ste došli. Pokazat ću vam jedno istraživanje koje je urađeno u septembru 2023. godine.
Cilj istraživanja je bio da se ispita uticaj opsega pokreta, na engleskom range of motion, na hipertrofiju lista, odnosno konkretno onog mišića koji je nešto važniji za izgled i veličinu, gastrocnemiusa. Istraživanje je sprovedeno tako da se izvrši poređenje količine nove mišićne mase koja je dobijena nakon što su učesnici radili vežbu na sljedeća 3 načina: ceo obim pokreta, skraćeni obim pokreta sa fokusom na donju polovinu pokreta i skraćeni obim pokreta sa fokusom na gornju polovinu pokreta. U ovom istraživanju učestvovale su 42 žene koje su nasumično podijeljene u ove 3 grupe i pridržavale su se trening programa 8 nedelja. Trenirale su 3 puta nedeljno i izvodile su podizanje na prste na leg press mašini, po 3 serije od 15 do 20 ponavljanja. Povećanje mišićne mase gastrocnemiusa mereno je ultrazvukom i rezultati su bili sljedeći. Grupa devojaka koje su radile skraćeni obim pokreta u donjoj polovini ostvarile su veće povećanje unutrašnje glave gastrocnemiusa nego devojke iz druge 2 grupe. Tačnije, grupa koja je radila skraćeni obim pokreta u donjoj polovini ostvarila je povećanje od 15,2%, dok je druga grupa koja je radila ceo obim pokreta ostvarila 6,7%. Grupa koja je radila skraćeni obim u gornjoj polovini ostvarila je povećanje od samo 3,4%. Sličan ishod bio i kada je u pitanju spoljašnja glava gastrocnemiusa. Obavezno lajkujte ovaj video, zapratite ovaj kanal i uključite ono zvonce za koje znam da vas mrzi da ga uključite. A bilo bi baš lepo ako biste podelili ovaj video. Vama to ne znači puno, ali meni znači mnogo jer želim da postanem najpoznatiji žabac na ovoj planeti. Drugo istraživanje je iz septembra 2025. godine kada je izvršeno poređenje skraćenog obima pokreta u donjoj polovini i celog obima pokreta sa dodatim skraćenim pokretima nakon otkaza. Učestvovalo je 16 muškaraca i 7 žena. Radili su jednonožna podizanja na prste na Smith mašini 2 puta nedeljno do otkaza i istraživanje je trajalo 8 nedelja. Na jednoj nozi radili su skraćeni obim pokreta u donjoj polovini, dok su na drugoj izvodili ceo obim pokreta, a onda posle otkaza nastavljali sa skraćenim obimom pokreta u donjoj polovini. Kao i kod prethodnog istraživanja, i ovdje se došlo do sličnog zaključka, odnosno da skraćeni obim pokreta u donjoj polovini donosi najbolje rezultate kada je u pitanju unutrašnja glava gastrocnemiusa. Bolje čak i od slučaja kada se radi pun obim pokreta, a zatim nakon otkaza nastavlja sa skraćenim pokretom. Dakle, čuli ste šta kažu istraživanja. Ako ja lažem, ne laže mladež. Uzmite ovo u obzir kada naredni put budete trenirali listove. Eksperimentišite malo. Možete raditi isključivo skraćeni obim pokreta u donjoj polovini kao što ja to inače radim, ili iskombinovati nešto što vama najviše odgovara. Ali imajte na umu da donji deo pokreta kod podizanja na prste ima najveći značaj za hipertrofiju listova. Vidimo se u narednom klipu.